السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واحذروا عقابه فإن عذابه أليم. واعلموا أن الإسلام أوجب الحقوق للمرأة والواجبات عليها ولها مثل التي للرجال، فحرم وعد البنات السائد آنذاك في المجتمع الجاهلي. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ورأى الإسلام حرمة أنوثتها لترتقي من الذل إلى العز والكرامة، ومن الاستعباد إلى الحرية، ومن الجهل إلى العلم والمعرفة، ففرض لها المهر تحصينا لكرامتها. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
en yetti allahu subhanahu wa taala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en ka moftenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam moƴƴori e meɗen nemaji lintugol andata ittiri majji en yettimo ko kanko tagi ɓiɓɓe adama ɓen hakkude gorko e sonnajo o waɗi woɓɓe goo worɓe o waɗi woɓɓe goo rewɓe e hikma makko e gandal makko e ñeeñal makko mo wawno wadde ɓiɓɓe adama ɓen wano malayka ɓen noon ɓe fof ɓe wonan noone gooto ɓe fof ɓe tage tagande wootere kadi haranayo woɓɓe yaltu e woɓɓe kono ñeeñal makko ngal e gandal makko ngal e yurmede makko nden waɗi enen ɓiɓɓe adama ɓen o waɗi pecce ɗiɗi woɓɓe ko worɓe woɓɓe ko rewɓe woɓɓe ko yo yaltu e woɓɓe hiɗen seedo o waɗɗo ɗum ko kanko tun woni tagguɗo on ko kanko tun kadi woni reweteɗo o ala ɗimmo o ala tammo o ala tokkal o ala nando hiɗen seedanimo ɗum ko kanko tun woni allah gongajo on hiɗen seedani nelaɗo meɗen mouhammad ibne abdillah o mo o nuli e meɗen o nulirimo saabu yurmede fi yo hollu en ko honno rewirten allah ko honɗum moƴƴi ko honɗum boni ko honto nafoore men nden woni hiyen seedo oɗo ko allah tigi nelimo wona kanko faggiti ɗum hiɗen seedo kadi wonde o yottinno o laaɓani mofteɗen reedu o ɓangini o laɓɓini o holli o tindini sabu himo yiɗi mofte makko ɗen himo yurme mofte makko ɗen en torki allah yo allah juula e makko juula e sahabaɓe makko ɓen fof juula e yimɓe suudu makko ndun watta toon sonnaɓe makko ɓen watta en foppu nder toon hisina en kisiye duumiɗo allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe jiyaɓe allah moƴƴuɓe mi wasiyo hoore am mi wasiyo ngono kadi huɗen allahu towuɗo o hulugol mo ngol ko waɗugol ko o yamiri kon acca ko haɗi kon laɓɓinanamo dewe ɗen iwtira ɓawo nulaɗo makko on kala ko wiyete dewal wota on tigi waɗu ha o anda ko honno nelaɗo waɗirno o waɗira noon o waɗana ɗum waɗanteɗo on sen waɗi ɗum en rentike ko o haɗi en kon haray en woni e laawol fewugol ngol e yurmede makko nden en mallete ka aduna ga o kala hara o rentoɗen noon lette makko ɗen no muusi lette makko ɗen heƴata e meɗen en wawata muñade ɗe few rentoɗen ɗe ko rentorten ɗe ko waɗugol ko yamiri kon acca ko haɗi kon rewirenmo hulugol e yiɗugol jortagol e kulol tamaw en tangini yurmede makko nden ɗen jorti yurmede makko nden kon ɗen huuli lette makko ɗen goy anden noon ol islam ko diina huuɓutuka telen cenɗe ɗen foppu ka gurdan aduna e kala hara saban hande ko ɓe addi ɗo hutuba o ko fi haqqe sonnajo e hiwgol mo dankomo protége mo ko ɗum ɓe addi ka hutuba ɗo anden l'islamu on ka l'islamu waɗi sonnajo ɗon ko ka sonnajo on foddi e wadde ɗon feƴƴintinnaali sabu ko feƴƴitikon lorray kono jaasinaali kadi mankinaali ɓe cukkiiɓe l'islamu e wiwgo wonde l'islamu timminanaali sonnajo on haqqeeji muɗum jonnitaali mo ndimankaagal muɗum ɓurni gorko on e hoore makko ndaarira cenɗe gooɗe allah shar'ini tawa ɗon gorko on no yeeso sonnajo on wano ka ndondi ma ka diya ma ka seedagol ɓe ron ɓe annda ko honɗo hikma honɗum ko sabu honɗum allah waɗiri ɗum sa yi piiji ɗin tun no waɗa a annda ko honɗum woni ɗi e wadde ma ko sabu honɗum ɗi waɗani a ngalɗay kono ɓeyni ida dahara sababu batal al ajab fi andugol no l'islamu on teddiniri sonnajo on mawnini fi makko reenimo hiwimo fi andugol ɗum
on tigi yiltitoto ndara ko fewndo ko l'islam ari ko fewndo honto l'islam tawi sonnajo on e nder jamaji ɗin filmuji tamat si tawi ko Inde si tawi ko Habasha si tawi ko ka arabu ɓen si tawi ko ka romien ɓe ɓen si ko ka farisiyankoɓe ɓen mo yiltike on tumati no ɓe wuurino noon ko honno sonnajo jogorano ko honno ngo kontano o tawa e l'islamu jattuto sonnajo fewndo ka o yurmi fewndo ka haqqeji makko wona e bonnede fewndo ka o jasina ɓay yahi ha e mujtama aji goo tawi ko ɓe jooɗo ɓe miijo ɓe waɗa débat ji molnaɗo ene sonnajo ko taw ko ɓiɗɗo adama ka na ɓiɗɗo adama woɓɓe goo tawi no newnani jombuɗo sonnajo on si mettitimo yo yeeyutu e nokkeli goo sonnajo koyo jindine tun hakkude worɓe ɓen mo ɓe hen ɗo hutora bugodira wande joueur ɓe ballon no pasinira ballore nden no jonira ballore nden ka arabuɓen tawi no woodi iroɓe jiwɓe muɗum hara hiɓe wuuri asa ha lugga ƴetta jiwo o mbugo nder toon watta leydi nanga lawa muɗum yaha jam walo tallo goto wiyatama hunde e nokkeli buy sonnajo on si moodi makko maayi ko yo ronire wano jawɗi luttundi ronirte noon gaseɗo mo rondon no wawi ada tun ƴetta lincum agga e hoore makko inna yani holli wonde ɗo aggi junngo e makko tertomo ɗon no wawi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o suusta ŋeƴƴude suusta wadde hay hunde l'islamu bonni ɗum ɗon fop inni sonnajo on ko o tedduɗo imma ko o nene yamiri ɓiɗɗo on yo teddin yumma makko hal yo wallu yumma makko yo okkor yumma makko yo danko yumma makko ɓuri ko dankoto ɓen makko kon ma ko o ɓiɗɗo yamiri yo on tigi danko ɓiɗɗo mum o yo fonnu hakkude ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe rewɓe ɓen ma ko o bandirawo yamiri yo on tigi teddin bandirawo mum o ma ko yaaye ma ko ɓeygu fof mo ɓe ka o place ka o woni ɗon haray himo yamira yo teddine omo yamira yo jonite haqqeji makko ɗin l'islamu on farlani sonnajo on haqqeji wi ɗum ɗo ko be o jonne imma ko o nene ko haqqe nene wonɗo e hoore ɓiɗɗo ma ko o ɓeygu ko haqqe sonnajo on wonɗo e hoore moɗi makko ma ko o ɓiɗɗo ko haqqe ɓiɗɗo wonɗo e hoore baba muɗum wahalumma jarra wal wajibati o l'islamu farli kadi e hoore sonnajo on kanko kadi ko hani wadde التكاليف الشرعية وما يترتب عليها من الأجر فالرجل والمرأة سواء إلا ما ثبت تخصيصه تلين كو يونديري e waɗɗine gongol waɗe acce sonnajo on e gorko on no fota ko noon si ɓe waɗi kadi joddi ko ɓe heɓata kon no fota ɗo ko si en heɓi dalil wonde ko wiyata ɗum ɗo ko beru sonna ɓen tum ma ɗum en heɓi dalil ko wiyata ɗum ɗo ko beru duhi ɓen tum kono sina ɗum ka julde ka korka ka hajju ka zakka ka dewe ɗe fopp majje e ka haɗaɗi ɗin fof gorko on e debbo on no fota ter si ɓe waɗi ko ɓe heɓata kon kadi no fota l'islam on harmini irugol debbo wuuruɗo fii tum hulugol dépense hulugol hersa hulugol ta o waɗoy ko hersintamo daɓan debbo no waɗa jiwo on no waɗa ko hersinta mawɓe muɗum kono gorko kan no waɗa ko hersinta mawɓe mum goy joni ko fiyo no oɗo kan no iranede fiwota ɗum waɗu oɗa kan o danke fi kala ɗum kadi himo wadde kanko kadi no jeeya e hersa mawɓe ɓiɗɗo wonugol bandi wurto e ñamugol dorogue wurto e wargol yimɓe wurto e wujjugol wurto e waggol zina heɓinira jiwɓe ni ɗon ɗo kadi no hersini si tawi ko neɗɗo mo muru'a e shahama e teddungal woni e muɗum idan ko ɗum waɗi allah harmini ɗum ɗo no wonno e nder jama majjiyanko adol islam hari ɓe waɗayno ɗum ko ɗum wasi allah subahana taala wi ha ñande dargal tuma o jiwo iranoɗo no wuuri
tawa o woña o hibba o lando e noon yimɓe makko ɓen kadi wannoɓe ɗum ɓe lande ko honɗum e bone o wanno ha o ira himo wuuri jabawol wela heɓude ɗon wara al islamu hurmata unusatiha l'islam o no hiwi no reeni no howi no protège hurum ndeyankagal makko ngal wonde ko o debbo ɓay wonde haray o wawa dartade o mara doole l'islamu protège mo hiwi mo enni o kanko tun wota o yaw wota o weeɓito ka tawata goɗɗo no wawi yande e makko viola mo l'islamu waɗi ɗen jagaɓe fof waɗi on tata fof fiyo kanko sonnajo o wonu kanŋeere ko hitti ko yo mare ko yiiɗa no liɓirani wo andu yimɓe ɓen fayda ɗuuɗa haaju e muɗum fiyon ɗum l'islamu hiwirimo li tartagiya min adulli ila al izzi wal karamati fiyo towu o ƴawa dow o iwa e hoyede ko wonno kon fijirteɗo sama kala e hendiɗo wo koyo huutor acca ɗon o yaha e teddungal tawande junngo no focco ha hewtamo taway maako dama aadiji ƴetti dama puutoji tumbodiri wona wonɗo wo watta ɗum ɗum ɗo woni teddungal ngal ɗum ɗo woni hiwgol mo ngol o itte e maccinɗinnegol waɗegol wona korɗo hendiɗo wo hetti o wona dimo o wona jeyɗo hoore makko o wona tedduɗo o wona hiwiɗo o wona howiɗo o itte e majjere o naɓe e gandal e faamu janngugol anda ko honɗum waɗɗi ɗum ko honɗum haani wadde ko honɗum haana waɗanede naam sonnaɓɓen no jeeya e haqqeji maɓɓe ɗin kamɓe kadi yoɓe janngu yoɓe janngu ka worɓe ɓe janngata toon ɓe janngu ka école yoɓe janngu ka markas yoɓe janngu ka école ji établissement ji scolaire public e ka privé fou jeyaka e teddingol mo e hiwgol haqqe makko on salagol o janngoya ka public fi conci ko suɓi o ɓorni fi kala no waɗede bal hay ka leydi men ɗo no waɗede yaltina jiwɓe ɓen ka l'école ji public wonde hay e privé ji goo fi honɗum fi kamɓe ɓe suɓi ke noone e ɓornateeri ɓe tawi kamɓe ko ɗum ɗon ɓe faala ma diina maɓɓe kanko ɗum ɗo yamiri ɓe baynama orke woɓɓe goo no ɓornade conci goo wirtereji kono ɓen ɗon alaka e sakkede ɓen ɗon alaka e haɗede ɓen ɗon alaka e yaltinede ɓen ɗon alaka e wiyede e hunde ɓay ko faalaɓe dakumitade e sonna ɓen tun fayida woni e fewjude imma ko dakumitorgol e maɓɓe ndaarugol ha ɓernde mum ɓutta ma dakumitoro e maɓɓe memugol ɓalli maɓɓe ɗi ma waɗugol e noone e dakumitagol ngol e maɓɓe ɓay haray ɓen ɗon ɗum ɗon no weeɓiti haray ɓen ɗon ɓe ala probléme ɓen ɗon ko bienvenu ko welcome ko tooli maɓɓe ka école ji woni ko ka public woni ka privé ɗon ɗo ko wiolugol haqqe makko on o wi fa farada laha almahara tahsinan li karamatiha allah subahanahu wa taala o farlani sonnajo on teŋe mo falama resugol mo wona yo artum oye nawa ɓeyna bisimilla men okkima ƴettunaɓa ko ɓe adda ko hollata ko goonga hiɗa falamo resude giggol ngol hino e ma adankoto jonnamo teŋe makko ɗen allah subahana taala wi wa atu nisaa sadugatihinna nihla jonne sonnaɓen teŋeji maɓɓe ɗin ko dokkal ngal allah okki ɓe fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan si tawi noon ɓe ƴetti goɗɗum e hoore wonki laaɓuki e hoore ɓernde laaɓunde e hoore welaye ɓe okki on woni ko onon mawɓe maɓɓe ɓen woni ko moodi makko o wi fakuluhu hani an mari an ñaame ɗum ɗon haray no laaɓi no dagi ella o ala ɗeɗɗoyta ñande dargal wa bayyana al islamu anna al mar'ata laysat sil'atan tuba'u wa tushtara
l'islamu on ɓangini laɓɓini feññini wonde sonnajo on wona marchandise hum yeeyete kun soode yiltidire terme faalaɗo wo hen ɗo l'islamu inni sonnajo nanon o dankorte nanon o jogitorte na on valeur o jogi qala llahu azza wa jal allah subahana taala tedduno mawɗon o wi wala tukrihu fatayatikum ala albigai in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati dunya waman yukrihhunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurun rahim o wi wota on doolude wota on force jiwɓe mon ɓen fiyo ɓe waɗoy zina mooɓon jawdi yeeya ɓe kañum hendo jawdi ndi mooɓa si tawi kamɓe ko ɓe faala ko hiwgol hoore maɓɓe heddoda e modiboɓe maɓɓe jombe dewgal e sunna e farilla jiido jiidi laaɓundi ko satti wota on tigi doolu o wiya moodi an kadi eto an kadi an a fina an a ndano piiji ɗi gerdete a yaali kaari kan o addanoyi be makko otowal kanko jogi galle ɗen fof ko kanko addata dépense o adday saku jimaaro o adday ɗum ɗo hara on tino andi ko honto ɗum woni e yiwde jiwo mo ala e gollude o jombaka o ala métier hay hunde bimbi o yalta mo jogii saku hu imo moƴƴintini ha moƴƴi o artoya kikiɗe o addora mbuuɗi o addora saku hu maaro o addora basalle o adda nebban o adda wona golle andaɗe laaɓuɗe dagiɗe o yahi golloygol mawɓe makko ɓen welto minen o jewa men no fini ono danki men ko kanko jogimi dépensé amen on goyi konto gollata o ala men anda bimbi noon bimbi o yalta e ɗo ya subhanallah fayda ɗum ɗo ko ɗum woni yeeyugol fayda doolugol yo waɗu ɗum no hani on tigi ayna o hiwa beru ko o mari feere kon fof ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɓɓe rewɓe ɓen bandiraɓe makko ɓen ɓe o fewƴata fi mum ɓen hara ɓeɗo wona hiwiɓe wona tedduɓe hara nawigol o jiwoɓe jiwɓe ɓe fof no andi fi maɓɓe allah subahana taala wi tan waɗɗum dey ɗo ko sappa ɗo ko jogiiɓe horɓe law mono jogii korɗo woɓɓe goo ɓe juloray jiwɓe maɓɓe horɓe ɓen goɗɗo luwa ɓe no wawi luwde ɓe yontere lewru balɗe ɓe haalda ɓe fotta wondu e makko toon e nder balɗe ha sabakari ñallal ɓe no ga yoɓa e ha sabakari alqur'ana wi ɗum ɗon wattake few haysi ko korɗo ma ko an jeymo tawa kon l'islam wiiri noon heɓirɗamo an on mo daganima kono dagata ko ka e jonnamo goɗɗo goo fiyo waɗude e makko zina o yoɓe an ma o yoɓamo kanko dagata ko few ko imma wonda e makko dakumitoɗa e makko o dakumito e ma ɗum okkamo goɗɗo goo dewgal sunna e farilla go on ɗon o dakumito e makko o ya dakumito e makko o wi wa ata l'islamu alwilayata lil abai ala almar'ati fa amarahum an yuhsina tarbiyataha fa jaala thawabaha aljanna l'islamu on waɗi waliyagal ngal fewjugol ngol jeerugol ngol o waɗi ɗum e juuɗe baabiraɓe ɓen acci sonnaɓen kadi accidaka ni tun wa be un ceeɗu ɗum kadi si waɗi tawi ala aynowo ala fewjowo fiimum haray no hulɓini ha wa qulubuhunna sari'atul mayalani ɓerɗe maɓɓe ɗen no yaawi ka iwri ɗum ɗo yaari e ɗum ɗo añi oɗo yiɗi oɗo o waɗi wonde waliyaɓe no woodi sonnajo no mari waliyu si ben makko no ɗon ko ben makko woni waliyu on si ben makko wuura soro makko no ɗon ko soro makko woni waliyu on si ben ɗon ala si ben makko no wasino yo goɗɗo goo yo wonu yo place makko on danko ko on ɗon haani sina ɗum ko ɓurɗo ɓattade e gorol ngol wo ɓeɗo waɗaɓe waliyaɓe wona fi doolugol wona hollugol dictature yagal
wona tilfugol mo wona forcegol mo okka ka faalaɗo ko fi yon tigi moƴƴinne golmo ngol yo hiwmo yo danko mo yo aynumo yo portese mo o eto o suɓanomo gorko moƴƴo nafa e ɗumo ka adna o kala hara o waɗi kanko Allah farlo ɗum ɗon o waɗi joddi jaɓuɗo ɗum ɗon ne'iri geɗal ɓe mum rewɓe ɓe ni hiwiɓe dankiɓe ɓurnani worɓe e hoore maɓɓe ha ɓe fewndi okkitiri ɓe suɓaniɓe worɓe moƴƴuɓe o waɗi joddi on tigi ko Allah yoɓatama konko aljanna ari e hadis mo Abu Hurayra filli taban hadis aji ɗin ɓe addi ɗum man lam yuharrijuha tahrijan ilmiyan ɓe yaltinari no ɗi hana yaltinirede noon oɗo hadis ko Abu Hurayra fillimo o itti e nelaɗo sallah Allah maki man kana lahu halathu banatin fa sabara ala la'waihinna wa darra'ihinna wa sarra'ihinna adkhalahu Allahu aljannata bi fadli rahmatihi iyahunna فقال رجل أو ثنتان يا رسول الله قال أو ثنتان فقال رجل أو واحدة يا رسول الله قال أو واحدة هذا الحديث رواه الإمام أحمد بطريق فيه ضعف لأن فيه عبد الله بن لهيئة وهو مختلف في حفظه ورواه ابن أبي شيبة بطريق صحيح والحاكم النيسابوري وصححه وكذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان خرجه أو رواه والحديث صحيح كما ذهب إليه جمع من العلماء ومنهم من قال حسن لغيره أولو حديث ما أبو هريرة فيلي نلا من صلى الله عليه وسلم ماكي في هول قول وند آدن نحاني سو جرب راما هبو قول بيت بريوبه yo dankoɓe yo ne'uɓe yo muñño soñja ko heɓata kon e needi maɓɓe ndin o wi man kan lahu halathu banatin mo heɓi ɓiɓɓe tato mo laatani ka ɗum ɓiɓɓe rewɓe tato fa sabara o muññi e nder ne'ugol ɓe ngol ala la'waihinna sattede maɓɓe nden la'wa ko mettugol fi ko sattede ko soñja no anda needi no metti fi tentini ne'ugol jiwo no ha to jini e portesugol no ha to jini no ha to jini kono on tigi muñño ɗum ɗon fof wa darra'ihinna e lorraji ko nder kala lorra ko ɓe mari e tampere e ɓittede adde baba adde ɗum ɗo baba addanilan ɗum ɗo sodanilan ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo no anda fayda ne'ugol ɓiɗɗo gorko ɗum ɓuri welde fiyetinogol jiwo ɓiɗɗo gorko haɗo jinayi koɗi noppi wona chaine wona jawe wona kurunda wona ɗum ɗo wona ɗum ɗa kono kamɓe jiwɓe ɓe hato jine ɗum ɗon fof on tigi muññono o wakkilo ɗum o défense o finance o wakkilo wa sarra'ihinna e welo welo maɓɓe ɓay wonde kadi haray welo welo no woodi e muɗum on tigi waɗi ɗum ɗo honno Allah yoɓirtamo o wi adkhalahu llahu aljannata Allah naadaymo aljanna bi fadli rahmatihi iyahunna sabu ɓural e moƴƴere ko o yurma kon ɓe jiwɓe sabu ko o yurma ɓe jiwɓe ɓiɓɓe makko ko o ne'iɓe o dankiɓe o piyaali o feƴƴintinni o tettorali ɓe ni wa dammol ceeɗu o ɗalaliɓe o ɓurnali ɓiɓɓe worɓe e hoore maɓɓe o yurmini ɓe o dankiɓe o yiɗi ɓe o mawli o hiwi ha ɓe fewndi jombede o okkitiri ɓe o suɓaniɓe ɓiɓɓe worɓe moƴƴuɓe Allah subhanahu wa taala kañum kadi yurminaymo ɓahimo yurme Allah ko yurmeteɗo Allah yurminaymo naadamo aljanna tun goɗɗo yimmi enni enene laaɗo si tawi noon ko ɓiɓɓe jiwɓe ɗiɗo ɗo ko tato makuɗa si tawi noon ko ɗiɗo Allah arsiki on tigi o waɗi ɗum ɗo laaɗo maki ɗum men on ɗon men Allah naademo aljanna to goɗɗo hawti oni si tawi noon ko jiwo goto laaɗo maki on ɗon men mana haysi ko jiwo goto marɗa a dankikemo a hiwimo a janginimo a ne'imo a suɓanoykemo modibbo moƴƴo a okkimo a waɗa a yeeyo yaalimo wigol no ko joguiɗo import export tun jombata o minen ustasi u jombantame o ɗum ko soñja tun a daranimo gorko moƴƴo huulayɗo Allah hara on ɗon kadi inchallah e ɓural Allah e yurmede makko nden ɓay a yurminima a waɗi ɗum ɗo Allahu naadete aljanna wa inna min haqqi lmar'ati fi l'islami التعليم أو تعليم إن من حق المرأة في الإسلام التعليم وحسن المعاملة إن كانت زوجة نجيها حق جسنا ببين
haqqeji ko ɓe hana waɗanede kadi islamu ɗo ko l'islamu yamiri yoɓe waɗane jangingol ɓe yoɓe jangu ɓe jangu diina kan taw fuɗɗode gandal julɗo on ko andugol diina kan yeeso toon noon on tigi jangoya kala ko tawi si jangama nafay ko ka école ji française ko droit ko ingénierie ko médecine ko ɗum ɗo kala gande nafay ɗen haray on tuma toon tigi janga kono gandal farillawal ngal ko gandal hollaygal makko honno rewirta Allah ko honɗum sellinta diina ma kan ko honɗum bonnata tawhidi ma o ɗum ɗo hay gooto pitiyaka hay gooto ittintinnaka ko ɗum ɗo Allah sallam maki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ɗaɓɓugol ngal gandal ɗon ko tawata si a andari ɗum ɗo diina ma kan sellata no farli kala julɗo woni gorko woni debbo no jeeya e haqqeji sonnaɓe ɓen moƴƴugol gollodirgol e makko tentini so woni sonnajo ma moƴƴugol huwodiral hakkude gorko on e sonnajo muɗum yurminamo dankomo holtinamo ne'amo e teddinamo hiwamo huntanamo haajuji ɗi o heɓirta nokku gooɗi ɗum ɗo ko e haqqeji sonnajo on jeeya wa min alwajibi alayha ka rabbati lmanzili an tuhsina tadbira manziliha wa tarbiyati awladiha kanko kadi noon sonnajo on simodi makko waɗani ɗum ɗo waɗanimo ɗum ɗo teddinimo dankikemo yiɗimo hiwimo kanko kadi ɓay ko kanko woni ne'owo ka suudu ne'owo dankotoɗo suudu ndu on kanko woni patron on ka suudu kanko woni directrice jo on ka suudu kanko woni halfinaɗo on ka suudu laɗamen sallam akki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati arrajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha o maki sonnajo on kadi no halfina no aynina no kipina galle modi mum ɗen ko woni nder ton kon gueɗalɓe ɓen ne'ete ɓen piiji ɗin fof Allah landi toytomo ko halfinimo ko kanko kadi ko honɗum o hani wadde farli e hoore makko ɗako ko hana waɗanede kankadi ko honɗum hani wadde ko moƴƴingol ne'ugol fayɓe wonɓe ka nder suudu ɓen woni ko kanko jibini ɓe woni ko sina makko jibini moƴƴingol no fewjirta ka galle waɗa galle ɗen galle ɓuttuɗe tawa si modi makko iwoyi yaasi arti so hewti o heɓay al unsu wa sakan wa tumanina o hewta tun ɓernde makko nde waalo probléme ji ko heɓono yaasi kon fof ɗum ɗon yoosataya o tawa o hewtika makko ɓernde makko nden waalo ka o daariri ka suudu o tawa ko ɗon ɓernde makko nden ɓuri hentade foppuno régula kumbe no wallinaka hani walade ɗon tawa na artugol tawta sonko tawta gerewi tawta ñawore tawta hoyreji tawta piiji goɗɗi goo kankadi ɗum ɗo no waɗɗimo wa an tutia zawjaha ba'da allahi ɓaawo ɗoftagol Allah e nulaɗo Allah kanko sonnajo on haray ko waɗɗimo ko ɗoftagol moodi makko fannin moodi makko yamiralimo yeddugol Allah ma yeddugol nulaɗo Allah ma o yamiralimo ko mara feere ari e oɗo hadith mo Abdurrahman ibn Auf radiallahu taala anhu filli oɗo hadith imam Ahmad no yaltinimo imam al-Bazzar no yaltinimo ka Bahru Zakhar ibn Hibban no yaltinimo ka sahih makko imam Tabarani ka al-Mujam al-Awsat himo yaltinimo fi kala kamɓe ko ɓeyni ɗo ko Hilyatul Awliya hadith la yukharraju min kitabe Hilyatul Awliya Hilyatul Awliya wona e kutubi al-masanid kutub as-sihah wal masanid wa sunani jeeya oɗo hadith taban himo selli no Cheikh Albani maki noon e woɓɓe goo Ibn Hibban no sellinimo taban nelaɗo maki sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fi hollugol responsabilité sonnajo on ko honɗum hani wadde kanko kadi on andi communauté on si tawi ko yo yaaru yeeso ko yo marsu mo be waɗay ko hani wadde ko
o habbo ko hana waɗanede kon o ɗaɓɓita ko hana waɗanede kon kono kanko yo waɗu taw ko hani wadde kon taw sonnajo on nelaɗo maki ɗo ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha fi riwaya ba'laha tadkhulu aljannata min ayi alabwabi sha'at laɗo maki sonnajo so juuli julɗele ɗen jowi fana alansara futuro geeƴi subaka o juuliriɗe julɗele no ɗe hani juulirde noon wondude e chartiji majje on fof laaɓal timmugal ɓornateri timmudi janngugol sellugol ruku'u timmuɗo sujudu timmuɗo wa samat shahra o hoori lewru makko noon ko lewru suumaye ndu o hoori ni tere makko ɗen fof o rentike e haɗaɗi ɗin wa ahsanat farjaha o hiwi hoore makko o hiwi wudere makko nden o jaɓali wonɗo o wonɗo dakumito e makko wonɗo o wonɗo itta faale mum e makko ka ndaarugol ka memugol ka fijirgol ka wa ata'at zawjaha o ɗoftike moodi makko ko moodi makko yamirimo o waɗi ɗiɗo o wi tadkhulu ljannata o naatira e aljanna on min ayi l abwabi sha'at e dambuɗe aljanna on ka o faalira o dande aljanna no mari dambuɗe no mari catégorie ji ka ɓuri ɗanima ko noon o natirta hara emo ñaƴƴito kadi hara o hula hara lette attaki ɗum ayi ko ɗaɓɓira ɗo ko na ko ɗuɗi farillaji ɗin ka julde e korka farlika kan e hiwgol hoore muɗum e ɗoftagol moodi muɗum ɗum ɗo ko waɗɗiɗi e hoore kanko sonnajo si tawi mo faala natugol aljanna أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله إن من حقوق المرأة مراعاة طبيعتها وخلقتها لذلك خفف الإسلام عنها بعض التكاليف فلا تجب عليها النفقة والسكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض ذكر حقوق الزوجة على زوجها ولم يذكروا يعني من بداية الحديث من روى الحديث والحديث رواه حكيم ابن معاوية القشيري هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت وألا تضرب الوجه وألا تقبها وألا تهجر إلا في البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق في مصنفه والحديث صحيح. أدو حديث وين أندو تهو نجيا حقيقي سناجو وندي هوري worɓe ɓen mo be e niveau mum ndaarugol taho wattanayila e tagudi makko ndi no Allah tagirimo noon no woodi goɗɗi tawata o wawata sonnajo gaynat sonnajo o mara possibilité fayda waɗugol ɗum sina hara ko force hara ko etagol yango tampa ndaaru yo wattanayila o placé ka sonnajo placete ɗon sabu tagudi makko on e noone no Allah waɗirimo noon ka jikkuji ka doole ka tagudi e piiji ɗin fof
ɗum ɗon aynugol ɗum ɗon hara haɓɓitaki kanko e gorko on ɓe fota eɗi fof no wona e noddirere noon wonde ko égalisation hakkude gorko e debbo fof ko yo fotu si Allah ɓurdidinni a inni fotay a yangoto ha yiltoyoɗa e ko Allah wi ko sabu Allah no ɓurma andude no woodi ka hani fotude kono woodi no keeligo ɓe wawata fotude kanko sonnajo no jaa e tabi'a makko on sa'iji wo hara mo wonde jiiƴam fiilayeru wonde haray mo jibini wonde haray mo sowi fewndo ɗon ka o sowi ɗon on alhaal ɗon fewndo ɗon o wawata wadde hay fewndo ko o wawno wadde fewndo ko o sowaki ka wone muynide ɗon kadi ko wana noon itte sikke e fewndo e piiji goɗɗi goo e piiji goɗɗi goo haray ɗum ɗo koye haqqe makko aynugol ɗum ɗo si a ƴettimo golle woni ka fonction publique woni koye privé si o aroy e alhaaliji goɗɗi goo e no Allah tagirimo noon tawi fewndo ngo wawata wadde golle ɗen ko ya muññanomo ko ɗum woni teddingol mo ngol tawi o sowi ka ha ɓattiki ka o jibinta fewndo ɗon o jonne congé jonne vacance o fowtine ko noon siko moodi makko fewndo ka o ƴettire ɗon ka o sowi ɗon no gasa fewndo ka pewe pewe fewndo ɗon haray himo ñaaɗi himo fiddi himo metti fii o wattanayila ɗon o muññomo haysi sonnajo ñaaɗanimo o henna mimmi ala me tewtade goy manay no andi no woodi ko woni e formade e makko fewndo ɗon mo woodi réaction ji ko woni e wadde ɓanndu ɗum ɓanndu no reset no wadde no gertade e piiji goɗɗi goo fi moƴƴingol piiji goɗɗi goo hormone jinin e ko wayi tawana noon idan ko ɗum ɗo o ɓe faala wiide sonnajo on no woodi e nokkeeli goo ko tawata be wattane yila e makko o jonne ko o hertori ko ɗum waɗi l'islam o no muññanimo piiji goo yaafimo inni an ɗum ɗo a fawaka wona hon ɗum ɗaɓɓoygol dépense l'islam no wi an sonnajo ɓay ko an jombaɗo dépense on addoygol mo haa ka nder suudu ga ko moodi ma fawi an wonu ga tayaw yeeyugol tayaw ka bureau tayaw ka usine tayaw ka ngesa tayaw ka jardin farlaaki si o yahani hoore makko ɗum ɗon ko hunde wonde goo ko farilla on ko gorko on haani yahude ɗaɓɓoya ñaamete on adda ka nder suudu kanko sonnajo noon kanko ɗo kipa ko woni ka nder suudu kon ko noon wasi sakan ɗaɓɓugol ka e darnugol ka hoɗe darnugol suudu ndu ma luwoygol ma luɓagol ka wone ɗum ɗon kadi sonnajo on fawaka ko moodi makko fawa yo ɗaɓɓamɓe ka ɓe wona ɗaɓɓa ko wonirte nder ton comɓorde e danɗe ha e armoire ji ha e julɗe ha e ɗum ɗo ha e ɗum ɗa wona noon l'islamu fawamo yo waɗoye jihadi l'islamu fawamo piiji golleji sattuɗi ɗin ɗon ɗo ko sabu ndaarugol tagudi makko ndin e naturel makko on oɗo gorko wiyetata Hakim ibnu Muawiya al-Qushayri o ari o tawi nelaaɗo o wi ene nelaaɗo to faala on landade sonnajo goɗɗo e amen ko honɗum mari haqqe e hoore moodi mum sonnajo goɗɗo e amen ko honɗum mari haqqe e hoore gorko on nelaaɗo maaki haqqe sonnajo maɗa wonɗo e hoore ma fawiɗoma ko ya ñamminmo si a ñaami tawi no hay anga heɓani ko ñaama taw ɓe wi ñammin a ñaamu tawa holtinamo si a holti kono noon gorko ko gorko taafujo mo tawata heɓata kañum ko ñaama heɓata ko holtira sakkona wiya ñammina e ɓeygu ma holtina e ɓeygu muɗum sa faala konngol maɗa yo ngol jogo mirin ka galle tawa si a wowli haray no wattana yila haray no maapa ko be wakkinoɗa ko farli ma kon waɗa dépense on itta siko sonnajo on woni kata katanna ɗaɓɓana hoore mum dépense yango hay fayɓɓen kon yoɓante kon ka l'école ko sonnajo on kanko andi ko honto ittata ko ɓe ɓornoto kon e ko ɓe ñawdorta kon e ko ɓe ñamata kon
e ko ɓe yoɓata ka l'école ko yoɓata ka markas fop no woodi sonnaɓe ko kamɓe rondi fof gorko hay fus yula udda on an ɗon an a suus tan ñaaɗude a jogaki décision few sa wi ɓeygu ma o feƴƴata ɗon wallahi o feƴƴay ɗon jam wano talla hunde ko wawɗa ala o sa tawi noon min ɓe on o ɗoftaki lan mi wowlay ɗo kono o watta tawi an kadi a ɗoftaki allah allah no yamirma ya waɗo a waɗali so a yeddi allah so ɓeygu ma yeddima haray koko foddi heɓuɗa idan o wi haqqe ɓeygu ma e hoore ma ko ya ñammimo si a ñaami ko ya holtimmo si a holti o wi wala tadribil wajha wota piiw yeeso ngon few si wonoyi o ƴaggi o jaggiti o tooñi a rewi reweteɗen fof no waɗi étape ji ko ya waajo mo tawa si a waajike jaɓaali ko ya huccu ka danki si a hucci nafaali no wiya ko ya pii kono ko piggal ngal heɗata ngal barminta ngal ɓuutinta yeeso ngon tamemu few lalmaki tamemu yeeso ngon fes o wi wala to gabbe wota huɗu wiya al ɗabba hakkilla o allah bonni fima allah halki fima dugulajo on waɗɗo ni hanki hiɗa mawla hande hiɗa huɗa janngo kadi a mawlitay accu ɗum o wi wala tahajur illa fil bayt wota taƴomo dey sinaka nder suudu wota hollu yimɓe ɓen ari so wonima heɓonu wota kono tuggantami mbiya allah mata wolna ta tuggan ɗum ɗon woni hakkude moɗon si yimɓe ari ɓe sikka ɗo tout va bien machallah o adday chaya o adday ɗum ɗo e addani ɗum ɗa waɗni ɗum ɗo e ndara oustage kaari e ɓeygi mum ɓeno feppi si yimɓe ɓe yalti e andi goy ka wonno ɗon yo an ɗon goy man yagdiru ha hombo wawi ɗum enen ɗo inchallah enen ɗo hiɗen wawi haraɗa haɓide e ɓeygu ma ɗa andi an kadi a falamo ne'ude ɓay o ƴaggi wona toñugol mo noon bagomo hollamo bawal taƴomo kadi wano worɓe goo woni e wadde no mari rewɓe ɗiɗo ma rewɓe tato no andi si ɗo heɓorali to heɓoray oɗa acciramo noon taƴomo fes taw yahataka makko hakkitande mo ngala o wowla aronka ko yeytata ko honɗo mi waɗi on mi tubana o mi tubani allah mi tubani on no ɓe wolirta noon yaafela hey tetola ɓey o wona ɗon wallahi landeteɓe no andi alaji bo kan jaren ɗo no andi ko sonnaɓe noddata ɗum wulla e muɗum modi an no akkiri mini o tippataka o innata o darata hande duuɓi ɗiɗi ɓay kanko mo heɓide nokku go si tawi no hara o ala nokku ka o heɓira hara no ɓe regilinogoy ko imma ko mawɓeɓen ɓe hollitata mawɓe regila hakkude maɓɓe ma ɓe ñeñina toon ɗum ɗo wona ɗum de ko woni sonnaɓe goo ɓe wela wondude katakataɓe imma ko haqqeji allah ɗin jaɓata feere juulude ko ɓeydu ko moodi mum woni ɗon wo juula moodi mum ala ɗon juulata fes jaɓata janngude memata ko wiyete diina hakkitande mum ala ɓornata ko coñci moƴƴi rentaki no jokki tun téléphone no connecti tun no ɗumanno tun si tawi wayi noon na ya akkirmo noon kadi la tatruku ha hablan ala garib ko ɓe ɗumannoɗa joni noon kono on guere hakkude moɗon fiyo artu e ligne o wota ɗum wonu ani adna allah fof o anday ka anduɗa si a memi moussa e ɗon accu ha yimɓe fof ya mema ɗon si yimɓe wondi hara mo ɓen andi ko welata oya ko mettata oya eto ñeñina ɗon ha ko woni ƴoƴuɗo ko ettuɗo ha rek kam muɗum regili tawa yeddugol allah ala toon nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum ɗo o yewti en allah subahana taala ko honnugo wi o wi li yumfigu du sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi risquhu falyumfigu mimma atahu llah la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha marɗo buyi mo allah yañi arsike mum yo yaññam ɓeygure makko nden ka dépense yo waɗu buyi yo dépense ta dépense patron wawa dépense menen ɓe oustage ɓe fodta ɓen fof tawa ko maafe haako tawa fof ko wonde ko ɓowrohoy
wonde ko ɗum da la Allah no yiɗi so neminima o yi a batte nema makko on e ma hutora nema on ko ɗum woni yettugol Allah e nema on yon tigi yanño Allah wi mo Allah yanñani kanko kadi yo yanñam ɓeygure makko nde mo tawi no arsike on no ɓitti ko woni heɓade kon yaaja haray dépense on kadi yaajata haade yo waɗu ɓeri ko mari feere kon Allah wi o fawa wonki sina ɓeri ko o okkori wonki kin kon ɓeri ko okkorma kon ko ɗum o landima an kadi ya ittu ɗon waɗa o wi كما أسقط عنها بعض التكاليف الشرعية كالجهاد وكذلك الصلاة والصيام زمن الحيض والنفاس يجب على كل مؤمن بالله مراعاة خصوصية المرأة في كل ما من أنظمة تتعلق بشأنها الشريعة نواتني في سناج أندار نمو بيجي قد منيمو يافيمو نجي مودو وقل جهاد takalifu sharia on ɗon ndeɗon maki sonna ɓen fawaki ɓe jihadi ko fawiɓe si ɓe heeɓi feere ko hajjoygol ko wan noon juulugol e hoorugol fewdo kaɓe woni yiide règle ji maɓɓe ɗe jiiƴan farilla hiɓe yawtana ɗum ɗon few ma si ɓe yiide ƴiiƴan jibingol korka kamɓe yoɓoyay julde nde ɓe yoɓata few ɗum ɗo fof ko fowtingol mo ko ittangol mo ma paare ɓay joni sinanoma ɗin ɗon waktuji fof o yoɓoyayɗi kadi joni sonnajo ngo fiiɗi ke wiye balɗe 10 ɗin waktuji ɗon fof tawa si o laaɓoyi ko yo yoɓotuɗin ɗon fof haray ɓittende no woodi e muɗum Allah subahana taala wi ɗum ɗo mi yaafike ma mo ñaama ɓay noon Allah no muñani sonnajo on piiji buyi haray enen kadi ko en muñanomo piiji buyi ko en teddin ko en ayno o wi ɗo no waɗɗi kala julɗo kala gomɗinɗo Allah yo wattan yila o ayna ko Allah subahana taala hertinani sonnajo kon e kala juɓɓudiji ɗin fof ko tawata no yowdiri e sonnajo on ɗum ɗon no fota e wattanede yila no jeeya e muɗum fi ɓornateɗi makko ndin no jeeya e hususiyat mar'a kanko ɓandu makko no fof ko awra almaki almar'atu awra sonnajo on ko awra idan juɓɓudi ko watten wo eɓɓanen wonde awa sonnajo ndo o ɓornoto kanko coñci timmuɗigoy o jaɓe e hoore ɗum koyo gollu ka labtane koyo gollu ka bureau koyo gollu ka usine koyo gollu honto kono ande kanko koyo ɓorno coñci naawi ko gorko ɓorni wo kanko o ɓornoto ɗum ko hususiya makko no wirɗen noon so ari e état ji goɗɗi goo ka sowagol ka jibingol ka muyningol ɗum kadi wattane yila o jonne ɗum kadi hunde nde o sonna ɓen hertori haray ko ɗum ɗo woni koɓe adduno ka hutuba ɗo en torodiri en fof teddingol fi sonnajo ko ɓeygu teddinmo to ndaro ɓay ko an addimo ɗaɗo maki hey ɓe no wawi wa haɓɓaɓe e ley koyɗe mon ɓe wawi wa kasalamakoɓe ka moɗon teddineɓe ayneɓe dankeɓe aray sonnajo no wawi wonde kama ɗon duuɓi ɗiɗi fayde hara o yahala e ka mawɓe makko ɓe haray ɗon ɗo neraɗo men sallah sallam seddani kanko honno o wondinno e ɓeyguli makko ɗin ko honno o dankori gueɗalɓe makko ɓe ko honno ɗum o wasi worɓe ɓen e tenen sonnaɓe en tawa e wallahi no l'islamu jogori noon sonnajo on ala systéme hay gooto mo neɗɗo moƴƴinta tawa no feppo e oɗo nafirigol no ɓuuri en tori kala subahana taala Allah moƴƴo e meɗen o waɗa en yurmeteɓe o waɗa en moƴƴuɓe o waɗa en dankotoɓe o waɗa en aynoɓe Allah waɗu sonnaɓe men ɓen sonnaɓe fewɓe sonnaɓe huloɓe Allah sonnaɓe reeniɓe sonnaɓe jogiiɓe teddungal wonduɓe e hersa wonduɓe e makko bayaga yo Allah laɓɓin leydi men ndi ittana en dendanangal geddi ko woni ga dendanangal boneji ko woni ga dendanangal tooñeji ko woni ga tori ko Allah subahana taala yo Allah waɗu ɓiɓɓe laggine ɓen ɓiɓɓe yiɗidirɓe ɓiɓɓe yurmodirɓe e hoore goonga en tori ko Allah la fottigen e hoore goonga yo Allah dandu en guere ka leydi meɗen
yo Allah o fewna ngel lamɓe ɓen waɗa ɓe yurmeteɓe laamateri maɓɓe ndi en torki Allah subahana taala yo Allah o arsuku karma koɓɓen wowlugol goonga arsika wona ɓe yewtere ɓen kadi jaɓugol goongaji ɗin torki Allah subahana taala le fewna en zurriyaji men ɗi yo Allah okkor en arsikaji yaajuɗi Allah okkor en hoolare ka leydi men ɗo yo Allah o dandu pittali men ɗi Allah dandan en diina men kan Allah hiwan en diina men kan hiwana en jawle men ɗen e pittali men ɗin e ɓeygureji men ɗin e teddungal men ngal ترك الله سبحانه وتعالى الله دند غيرك على يدين اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انت القوي ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salli ala Muhammad. Aray on en fuɗɗori inde Allah subhanahu wa ta'ala e juuɗe ɗuɗɗo teddude e tageefo on ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Aray ɓaawo ɗum ɓe jonninmi ɗo kaydi yomi feƴƴin woni e mayri. Aray ko woni e ndin ɗon kaydi ko wondema on jama on ka misiide e wiyete ley ñeele ɗon woni ko andini jama julɓe ɓen wondema hiɓe organise ma hiɓe heɓuli payana ɓe heɓuli fi waɗugol payana kamɓe ko organise noon no ɓeydo wi hiɓe heɓuli fi waɗugol ɗum kamɓe ɗo ka juulirde Sinthiou. Aray ɗum noon ko waɗata ko ñande 1 décembre ka alansara ñande 1 décembre ka alansara ɗum koye alati on aray ɗum ko woni waɗowo yewtere nden on ko Oustaz Souleymana Diallo. Oustaz Souleymana Diallo woni waɗayɓe bayana on ɓen. Oustaz Souleymana Diallo kooloma. Aray ko wana noon kañum kadi invité on ko docteur Mouhamadou Wuri bari awa ko wana noon kañum kadi e Oustaz ma Elhadj Aboubacry Ndiare awa ko wana noon kañum kadi Oustaz Hafiziou Sow. Aray ɓeeɗo fof no invita fi tawede on bayana ma ɓe seenoyto. Aray ɓe inviti ɓe holliti julɓe ɓen fof yandi yoɓe tawde fi o bayana ñande 1 décembre kamɓe to Sinthiou ka alansara. Ara en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newno tawnayi hara ko ɗum fewndi e o nafira en bayana o. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.
Assalamualaikum. Alhaji. Assalamualaikum. Dong ya jam. Ustazim lande nanggu Assalamualaikum. Dunque ora ko landani ko yoyti fiɓe juuɓe to soyɓe wonaɓe e wiyolede tawa noon kadi wiyole kadi wari e hoore ɗum joni l'islam ko honɗum yewti e fiiɗi tirimɗi jani ɗo e ko honɗum kadi onon wasiɗo onon karamokoɓe ɓen société ji ɗimba duuɗe ɗemba wonɓe responsable accueillugol yimɓe ɓen e tanadi kadi e ɓeygureji ɗin ka suudu o honno goɗɗo hani comportude kañum e ɓeygure muɗum ha ɓe wawa yewde kaɓe yahata toon ɓe arta hara kaɓe nani ɓe ɗon no hoyni. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nani landal ngal ɗo ko yowdiri e ko woni e wadde fewndu ɗo ka meɗen e aduna on nokkiri ɓuyni waɗede kono enen haari ɗuuɗirano kono ka sakkitode ɗo joni ɗuuɗi ɗum ko violugol ɓe jiwɓe tentini jiwoy toso koye mineroy koye yana e makkoye e waɗa koye zina wara kadi haray ko on l'islam wi ɗum ko on ɗum wasiɗen enen ɗaɓanden andi l'islam ko diina laaɓal diina nunɗal diina ɓuttu diina ka yiɗa tooñe few har min ka zina few allah ko subahana ko wala tagrabu zina taw ɓatto joni noon ɗo ko boneji ɗiɗi ɓe jarriboraɓe ɗum ɗo woni e aggilirde bone zina on tawa ɗum ɗo ko hunde mawnude ko ɗum waɗi l'islam on no mawnini kadi lette ɗen mo waɗi zina tawi hari o meeɗi ƴettude mo o waɗi zina on meeɗama ƴettede si tabiti imma qirragol ma seedeɓe nayo siko l'islamu ñawira ko l'islamu landa koyoɓe rajime koyoɓe buge kaaƴe ha ɓe maaya makko andi ɗum nasama kala si tawina ƴettuɗo e ƴettaɗo ma goɗɗo goo ko waɗi e tahsin ɓoya waɗali mo ƴettali on ma mo ƴettaka on focce leydu temedere yaltine ɗon raɗe ɗon hitandero cippali ɗon o andi ɗum ɗo nasama kala ɗon ɗo ko letto ɗen ka aduna ga si waɗama awa sina ɗum no hibbi habbe on tigi laaha wargol wonki ɗon ɗon koye bakkatuji jani ɗin jeeya laɗa men sallllahu alih wa sallam o maki ala unabbikum bi akbari l kabair qalu bala ya rasulallah qala al ishraku billahi wa gatlu nafsi bi gayri haqqin wa sihir wa akli mali lyatim wa akli riba wa tawalli yawma zahfi wa gadfi lmuhsanati almuminati alghafila ɗum ɗo ko hunde hulɓinide hunde joni noon sakitike fayda wonata ɗo yontere ma jonte ɗiɗi ma ko ɗum fof lewru ananali ka ɗum waɗi imma ka caye ma ka fulawaji no hulɓini haray ɗo responsabilité on ko sendaɗo landitore gongol koko senda laamu ngun no jogii parti goo on parti yaggingol mo ɗum tabiti hoore mum o yaggingol mo yaggina kadi kala miijiiɗo waggol sifa ɗum e hiwgol ɓeru ko ɓe mari feere ko parti goo sengo goo ko nene e baaba ɓayi ɓe wi ko Sadio ɗan wottuɗante yiyama joni ko ni alhaali on wayi wota on tigi accutu jiwu mum kum tum kun yaha ka woɗɗi cifegol ngol no ɗuuɗi yon tigi aynu ko honto o yaata yo aynu o ndaara kadi o suɓa ko honto payko makko jiwu makko kum janggata woni ko e duɗal
woni ko e l'école yo ndaaru o ndey o annda ko nokkure holniide no moƴƴi so tawi no woɗɗi kanko tigi o ɗowta kum haa ko hewtoya o yahitana kum kadi ma o ɗaɓɓa woɓɓe goo ɓe o yaada ɗo hara ko holniiɓe ɓay e yimuran no jooni haray piiji ɗi weeɓitanike boneji ɗi weeɓitike muraadu moƴƴude hara ko ɗum ɗo woni ko haani ko neɗɗo yo anndu ka ɓeygure makko emo halfina yonata ɗum o zamanu hannde goɗɗo mara feere hey min mi ronku min ɗo mi gaynata hey min ƴettike ha mi ronki ɗon noon tun yeeso Allah yaltinta on tigi responsabilité on dey yon tigi wakkilo mbiru ko mari feere kon fof yo ndaaru tawa si tawi no woodi ka école ka ɓatti kam woni ɗon ka o jannga ma markas har no ɓatti tawa diwɗon o yaha ka woɗɗi si o diwa e dow yo en tout cas yo anndu ko kanko landitorte fi geɗalɓe makko ɓe torkalal hawle e sawaba billahi tawfiq aleykum salam aray ko goɗɗo wi mi lantano mo resi sornaɓe ɗiɗo aray so waali ka oya simo yaltude dundi o yahay ka oya o waynomo si o yaha donc so tawi kadi o arti ka o naatira ɗon so o naati ha gayni o yaha o hiwro ɓeeɗa humpito o annda ko honno ɓe woni joni noon woodi si tawi hara oɗa sayna tuuri makko ko oɗa hiwroyto mooƴi makko mooji oɗa hiwroytomo ko humpitoɓe no joniri so arta ka makko ga ɗum ɗon no woodi tomo ala welude ma si tawi hara haaju makko yani to won deftere jettoygol ka omo tuuru mum woni ngamo tuuru mum oɗa so o newnantamo no mbimana kala ko fara ƴettugol to hay so haaju makko yani o newnantamo yago si o waɗi ɗum ɗon wona e saabu sonko e haala joni noon koye mi landanoma ko ɗum l'islam yandire ɗum no hay sonnade no maɗi gonga ara e gongo ngaccu ta haala ko woni waɗɗigol ko waɗgol joni sikka ko cenɗen ɗino fof ko moɓe ka o waali o yaha o hiwro oɗa o waynomo fof fof waɗay na sengo woto koɗa waɗi simo yaltude o ya so iwi ɗo o yahay o wayno ɓeeɗa o ina en kiiki so arti kadi taw duwa natude ɗon so naati ɗo o wallini saku makko o gayni hirondirde ɓen o yaha humpito ɓeeɗa noon so arta kaw haani waalde ma si deftere makko ma piiji ɗo yanimo to tawi ala kaw woni ɗo o waynotoɗo amiɗo yahande ɗa hunde kaali kono oɗa sattina dalli kono sikka so yani deftere nde gombata suuni ɗum ka na sikka ustadani yani deftere nde fermata to fermata mbabanga o inni kanko ɗo lillo ko yer haajor ɗum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Haray ko adi kon en fof meɗen ɓay kon e mawɗo gorko e suddiɗo mo ɓe ko jokki o ko jokki yo ɓeyden fewtude Allah e hoore ɗerɗe laaɓuɗe toroɗen mo yo ɓeydan en hoolare ndi leydi sabuna leydi ndin no aanini fiimo fota woni feƴƴude ɗo kon a sikkata koye leydi julɓe woni feƴƴude de ka liwɗi ɓay koye jiwo gogo e violé yagginande hara ala fewtinanede wona ɓe nangi deyde ɗum noon ko sokkugo looti seeɗa accitama ittinamo accitama deƴƴirani ɗum ko nambara hulɓiniɗo e leydi ndino wadde hulɓinita fitna sifa ɗum ɗon addu ha mo ɓe heɓa fitna wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa sifa ɗum yo Allah ala noon faabo en ittana en sifa ɗum e leydi ndin kiranɗan heɓo ɓe Allah waɗi ɓen yo wonu fewjoɓe e leydi ndin ɓe halfini ɓen fewju gongol fewdoro ɓe gera Allah longina ɓe kadi huura ɓe fewjugol fii no ɓuttu tabitira e leydi ndi yimɓen ko ɓe tampi o si tawi no ɓutti ɓe wawa e wuuru ɓe innaka o ɓe wallu yimɓen fof heɓa golle ma heɓa fof heɓa kalde kono ɓe wawi wallude fof heɓa ɓuttu sabuna si sari a rewnama e bonnuɓe ɓen luttuɓe ɓen heɓay joni ɓujiri banu adama metta e ɗum kono si tawi ko waɗi o feƴƴay ɗuminna en yetti en yalluɗe en yani koni Allah fawiri haray kono ni Allah fawiri en kono woɓɓe no tomɓeta to na Allah on landitoɓe fof ko fayɓe hoore mum ɗoɗi piiji goɗɗi tawde yimɓe wawata be gouvernement on wakkilo waɗa yimɓen fof yiya surtout noon fi sikkinitugol yimɓe ɓe
koye bobo wona ko violede e rewɓe ko wona violede koɓe woni jaggitude e hoore yimɓe e jawle e pittale ko nande e muɗum yo Allah subahanahu wa taala sansan en ɗum ɗo wattitanen enen kadi heɓen ɓurtu gonsengo ɗon hara eɗa hooli ka jawdi ma eɗa hooli ka wonkima eɗa hooli ka teddungal ma yo Allah faabo en ɗum ɗon wonirano haray jama on fof mo ɓentora fiyo ɗum ɗon Allah waɗan en ɓay fotorike no gasa heɓoto e nder ɓen ɗon e Allah jaabinanta amma haray question makko on ɗo piiji goo no woodi ko enen faaɗinanta hoore men islam on faaɗinanayi Allah waɗa ɓittendi ka diina ka kala hakkeji ɗin emo wallin kala kadi hakke mo islam on wallin si tawi yiilonde waɗama ha janngo taway ko ɗon ɗe woni nunɗanga ko ɗon woni nunɗanga o fawi gorko jombuɗo rewɓe ɗiɗo ma tato ma nayo yo jonnitumo ɓe e maɓɓe hakke ka walanɓe e ka dépense on kam e ñamete e koltu e ko nande mum e hoɗo ɗum ɗon no anda ko matiyelji fuɗɗorɗi ɗinno amma ka mbaldi o jonnitamo ɓe maɓɓe hakke mum on ka walanɓe kono banu adama hakke ko nawli hay daranɗe ɗen ɓe faalete sendi ɗulle Allah subhanahu wa ta'ala ko fayma koko wawɗa ko joni fi hiɗa walude ka o sonnajo ɗo hande a yejjiti kamilu ma on ka samburu oɗa ma ko kamilu goto maɗa accaɗa goɗɗo accuɗaɗa goɗɗo yeru yahangol on kamilu ɗon adda ɗum ɗon kadi no hewti ñawore o sifa ɗum hewta ñawore ɗum na hakke mo tawata lorrano e mum ma tampingol oyano to ma toñugol mum ɗo kala noon gatata tooñe ala lorra ala nder ɗon yo won moƴƴodira ko ɗum Allah yamiri en yoɓe wondire no moƴƴiri kamɓe kadi ɓe wondira no moƴƴiri yani gorko on yo wondire maɓɓe no moƴƴiri o nunɗa hakkude maɓɓe ka ko sendete kon fof o senda ha o fonna tek amma ko tata sendata ko waalo ko giggol ngol ɗum ɗon kadi hara o ñaaki o waɗa yeru ko hakka o hatti ɗon ko a wawata ɗon o daro ɗon Allah yafotumo ko rutti ko kono rewɓen kadi yo ɗuytu nawligu maɓɓe ɓe gonɗi e sifa ɗin piiji ha feƴƴita wonde si tawi woni ko tuuru an hande to on hay goɗɗo nawne a susta ndaroydemo a susta naɓoydemo labdani a susta yarude toon few a susta hayonde ɗum ɗon kamɓe kadi ko ɗuytu ɗum ɗon gayral mufrita on yo addi ila dul gayra on si feƴƴitiri tum feere o ala tooña heɓoto nder ton yoɓe hoy hayfin seeɗa ta waaloy toon ko gonga kono sa yahan toon kadi goɗɗum o ɗum ɗon naɗo sara wi ko sellugol waalanɓe amma sellugol perditanɗe ɗe tawata lijimike ɗen ɗon haray yo ɓe ɗuytu faaɗi gongol ngol sengol na yani somi faami ɗo ko non daganimo kanko gorko o ɗon debbo on welimo mettimo no daganimo so ari o yaha o hiwro ɓeeɗa o anda ɓe ñalli e jam o yaha kadi o wayno o won tun araɓe fof mo ɓe heɓay ɗum so yeggiti goɗɗo mo wawi yaade o ƴettoya foga hinni ko jeyata ɓe wattu bafal ngal de foga ha woɓɓe goo no wiyon maari kanko ɓen so ari ko dambuga winno a addaneɗa no hunde gani tawna ɗo nder to si yitere yaari ɓelde jawata kono oɗa debbo o ala hakke wigo ɗo monotoma o togana e oya yo o waynagol ma o so hewti o yagol o hiwroɓe ha so yiggiti goɗɗo toon yahitan goɗɗo no haray ko ɗum ko famde nge maako chef ɓe ɗon jahullahu hayr ɗo landi ɗo bandirawo amen woni ko jonnaɗo neɗirawo amen toso neɗɗirawo biro amen woni koɓe jonnayo ɓe neɗi woni ɓe neɗimo ha o janti o rewti okkitire joni ka quartier koɓe looji toon koɓe darni toon ɓe wi maɓɓe na nokku goɗɗume woni jiwom ɓe wi maɓɓe ɓe inni suka mo mawɓe mum woni sarlo wiɗi no faalano tiggude joni haray honɗum minen musidalngal men ɗi minen kotiraɓen woodi ɓe men holliti ɓe wi a ɗo haray ɓay ɓe neɗi diwɓe buy ɓeɓe okkitiri ɓen fof
hay ko ɓe mawɓe mum woni lagine ɗo so tawi woni jiwon heɓaɓe makko feƴƴini guro makko wuuri kadi bandiraɓe on miñiraɓe makko ɓe fof e jaajiraɓe makko ko okkitira koɓe mawɓe mum woni e nder lagine ɗo minen joni min hadde min foti musidal ngal joni haray yoɓe joguito jiwon haa ɓe yiya mo mawɓe mum woni lagine ɗo hara min wawa tefude haa min anda woni ko e nder Fuuta woni ko nder Conakry ɗo hara min tefay haa min anda ɓay ko affaire dewgal wona am tun faalaɗo on tun e kamɓe faalilaɓe dundi ɗo ko ma mawɓe ɓen charh on juuti joni mawɓe ɓen hewte joni noon minen musidal ngal min famodiraɗe fi on ɗon suka kamɓe neniraɓe amen ɓen ɓe wi ko maaɓe o joni babala amen on min expliquante ɓeyni a si tawi ko noon woni ɗi ɓay haray si tawi woni famodiroyaka jiwo on ɓe suka on si famodira haray min ganda ko honno mi wiɗata mawɓe haray ko ma min tefa ha min anda miɗen raisonni e okkugon ko mawɓe mum min wawata yiide mawɓe donc kamɓe ɓe forsi ton ɓe hokkiti hara nene lawol tawaka baba lawol tawaka joni haray ɓe nenilaɓe amen toson ko ɓe biro maɓɓe ɓay ɓenno haray konti patiyam tawi woni ɓe moɓodiri ton wiide ɓe waɗi ngal dewgal ton haray ɓe gonnu ɗingal dewgal ɗo wi ani gorol jiwo on tawaka gorol jiwo on tawaka deyowgol kaɓɓiro jiwo on ƴiwi toon en ɗon inni ɓay ɗum haray gorol ngol tawaka haray kamɓe nenne lawol ɓe tawata ɓe tagata enda e nani landal ngal ɗo mi mana ko sikki joom mbaka taw ka e wi maɓɓe ɓe jombi ɗo joni ko ɓe lamɗina ko docteur après la mort ko ɗum men lamde docteur après la mort joni ko goɗɗo ne'i jiwo tigi on okkitirimo toon gorol jiwo on tawaka fayda dewol jiwo on kadi tawaka kamɓe newɓe ɓen ɓe okkitiri toon ɓeeɗa ko haɗi tawe ko tawde mawɓe suka faaraɓe jiwo on wona lagine ɗo ɓe woni ko séralion ɓe woni ɓe ka lasiɗi ɗum wona nganta min ko joni ko mawɓe on tiɓe ngala ɗo ko séralion ɓe jeeya si jiwo o no yiɗi tawama suka o ko julɗo feewɗo e ko hanɗo waɗde ko tefugol anda hi si tawi woni o jombijo o yeehi an kade goɗɗum ko nokku kaari mawɓe makko ɓe ko nokku kaari woni hande séralion yimɓe men no heewi toon kala ka goɗɗo woni toon hande taway siɗɗo meɗen no toon andama mawɓe makko ɓen no nokku kaari en heeɓi ɗon siɓɓe wonɓe toon ɗum ɗon hadda okke kala si joni noon ngal dewgal ngal ɓe waɗi ɗon okkitirgol hara waliyu tawaka jumhur ulama en no yaari wonde dewgal ngal ngal sellata na sallllahu alayhi wa sallam o maki la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adlin ko Abu Hanifa woni ko lundi ɗon ɓe seeɗaɓe kono ko ɓuri sellude ko hara e dewgal ngal wona ngal sellugal sina hara waliyaɓe ɓen ɓe daɓɓoroyi ɓe waɗoyi mo waafa on ɗo ɓe wadde mo waafa ɓe hara dewgal ngal wona sellugal haray sonnajo okkitirta almar'atu la tuzawwiju almar'ata walmar'atu la tuzawwiju nafsaha azaniyatu hiya allati tuzawwiju nafsaha dan kamɓe ɗon kamɓe sonnaɓe ɓe wawi newde kono ɓe wata okkitirde sonnajo okkitirta sonnajo okkitirta hoore muɗum sina hara ko yeytitoɗo o willahi tawfiq haray en ala en darto ɗo woni koye sabuna neɓama tolede ɗo haray ko woni ɗo ka raɓɓiɗit kon ɓaytungal humama e hoore ruɗɗuji ngal on sella ko ngal firta no woodi ko wiyete ka sari a mubarriratu fashinnika no jeeya e muɗum sifa no warri ɗo noon si gorol ngol tawaka wonɓe toon ɓen koɓe belɗi o koɓe wakkiɗi o koɓe danki o koɓe neƴi o ala e wawata sellude few ko ngal firta e faami joni noon Sierra Leone
ko leydi ndi tawata no mari liigi islamique dariɓe yeɗɗuɓe no mari yimɓe diina tinniɓe kadi l'école ji l'islam no wawi wa ndiyam diina kan no mari doole fota fota yo tefe taw ha ande si tawi ko noon warri yo kal firde tigi tigi o ko ɗum ɗo woni ko raɓɓitto aray joni en dartuɗo hande nani aray no woni toriɓe duwa oustaz Marouf yo duwanoɓe ɗo